Elektrovojvodina će isključivati potrošače u Rumenci, Sremskim Karlovcima, Petrovaradinu. Rumenka od 8:15 do 13:30, Omladinska 20 do 26, 17 do 35, Bačka 34 do 40, 33 do 37, Bele Bartovka 4 do 18, 1 do 17, Mihajla Pupina 2 do 16, 1 do 19, Partizanska 2 do 18, 1 do 25, Danila Kiša 2 do 24, 1 do 21, Jaše Bakova 4 do 10, Nova 1, 12 do 14, Sremski Karlovci od 8:30 do 9:30, Potez uz Dunav, vikend naselje Banstol. Od 9 do 11 sati, vikend naselje Zanoš, VP Selište. Petrovaradin od 9 do 11 sati, deo ulice Pavla Ristića, Žaretovo Sokače.